na tutaambia Wakenya ukweli nani mwenye kupanga hiyo jama. Giki nikio gikoretwo kirikiraniro kia munini wa president Rigathi Gachagua kiigi uteti uria ukoretwo githii na mbere makiria uteti wa kiria kironekana ta president William Ruto na Rigathi matarathoma maandiko-ini mamwe na riu uteti uyu hana ta ucacite Rigathi akionekana kung'ethera president hatari na kuhithirira ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua walete kibaraka yao. No kuringithania na urugari wa miario ya Gachagua kiuria kiria kireyumiria ni giakana ihinda riu nirikinyuria Gachagua kumukania na gikorwo ihinda riu tire kinyu muigi ubatie gweterera nginyari niguo kumenya meciria na mubango wake ni gwikira arekira andu hahu no areka uguo niki tondu hari kaundu erite andu acio mamenanite ati mwaga gwika undu muna no nguga ihinda riri no nginya arie ni tondu mugue wa utuku ucokagirio haria wokira no ningi wona ihinda riake ria kwaria ria kinya ni maundu mariku hihi a Kenya mangitanya auge no maundu meria ngikimera igira ikiama ni ndronire oko ni kiama akera ukiruguria kana number 2 akimere thirikari ino twaingirire ri ndeciragia ni njega. Kwa hivyo tunataka kumwambia Mdosi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa simu kama jamii ya Mrima. Ataramu wa maundu ma kiuteti mareciriria ati Gachagua arageria gwetha njira oro yothe ya gutigirira ni agia na uge kirima-ini thutha wa gukorwo akigeria njira ciothe cia gutuika mutongoria uri na uge no gukahana ta undu uyu urarituha kirima kina kura nyingi muno so Rigathi muteti wa thaici na wa 2027 ri no nginya yuria atiriri kura ici ri guci consolidate atia nigetha ngambage-ini nacio 2027 kirima uria giturite miaka yothe muthamaki uria ukoragwo agitongoria kirima amuragwo ni muingi ni kurwa ararwa ndakai kweherio haria araigitwo ati niwe mundu uria wa thiini muno wa president wa bururi ona korwo president wa bururi na ndore mamuthiururukiirie ni marikanitie na Gachagua uteti wa kirima ukoretwo wahana ta ujugitwo na ica ikuhi kwanirirwo gwa Kithure Kindiki ariwe mwaria wa kirima ni gikundi gia atongoria niguo ndu uria uronekana gwakiriria urugari kirima-ini na muoroto wa kwanirira Kindiki uratiga ciuria cia kana president Ruto no akorwo anyitite itemi uteti-ini uyu na hapa kwa Mlima Kenya ndio imepangwa vile tutagawanywa mara mbili na hiyo jama tunaiona. Ameona dalili ya Mrima, anaona dawa ni kuipasua mara mbili, atakuwa na west na east. No nginya kuoneketa president part of it, but president is also helpless tondu aranyita feedbacks from so many sources. Niwe engineer tondu ariri niwe kirima kithireti kingikara kinyitanite hatiri mundu ungi ungiigua kirima githireti nowe ni undu wake wa second term yake gutire mundu ungihota gwaturania kirima ona angikorwo arahuthira mbeca kana siasa kirima ni kimwe. Kiuria kingi kiria kireyumiria ni gia kana president Ruto ni abatie gukorwo na gitumi gia kumakania uteti uria urathii na mbere kirima-ini gukiringithanio na matanya make ma gugetha giturwa kia president rita ria keri mwaka wa 2027. Ruto has every reason to get worried. Gitumi ni giki numbers cia ruriri rwa mwena wake ri ti nyingi ni ta 3 point something kuguo ri umenye utongoria uyu enaguo ri aheithirio ni kirima kuguo kirima kingihitia kimweherere gutire hindi egukorwo safe tondu ringi kuri aria riu marahota kumukuhiria muno kumwira okorwo gukorwo na Gachagua guku tutigaguthura kuri aria ringi marakimwira okorwo ndu ni ukurekia Gachagua tutigaguthura. He's confused. William Ruto ena wira muingi muno wa kuruta tondu andu aria mamwihokete no ahote kumacenjeria muturire yao ndarera macenjeria na matirona ena uhoti ucio kana kiambiriria kia uhoti ucio wa kunina maundu mau. Na riu president na Rigathi maronekana ta mari ihinda-ini ria kwamba guthimanira na kiuria kiria kireyumiria riu ni kia no ogubucia mbere ya ungi. President should blink fast. He should blink fast. Gukorwo by virtue ya gukorwo we mutongoria na niwe president ri ni kuri andu maraigua marakaritio niwe kuguo ni kuri andu matarona undu mwega waku. Mundu uria ukasafa ni president na mundu uria utongoretio horo ucio akimenyaga president no gacafa ni kwiyenda mundu ucio ti mundu wendete president. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri. Tugikinya siasa citu ni cia kuiguaga athari ni mundu gukayana arahurwo ri tugagithura ri andu aria magirire